Gde ste ljudi, dobrodošli u još jedan Minecraft tutorial. Danas ću vam pokazati kako napraviti trambolinu koja vas može odbaciti do oblaka. To je jedna nevjerovatna stvar, mnogo dobro. Evo, za početak stavite dva bloka ovako. Onda, ovdje je rastojanje treba da bude 3. Ovdje 3, stavite dva bloka crne vune. Stvari, boja je nebitna, stavite boju kako god želite. Sada, ovo spojite sve, da izgleda kao ram. Tako, sad, ovo sve popunite naranđastom vunom, ili kojom god hoćete, nije važna boja. Dole stavite komandni blok, preko komandnog bloka naranđastu vunu. Ako ne znate kako staviti stvari preko komandnog bloka, držite levi shift i desni klik lepo i potisni ploču. Sada na komandnog bloku ukucate efekt etp, pa razmak 8, pa 5, pa je 120. I to je gotovo. I ovdje napravite stepenice. I tu se popnete lepo. I sad, samo kliknite skok. I vidite, nevjerovatno, odbacila me do oblaka, ljudi. Bacila me do oblaka, vidite. Ova trambolina je nevjerovatna, možete i vi napravite. Ako vam se svidao klip, like, subscribe na moj kanal Srpski igrice LN. To je bilo to što se tiče ovog tutoriala. Hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se